wana talent. We want to nurture talent. Tunataka ku-identify vijana wale wadogo na tuwasaidie kwa upande wa karo na pia kwa upande wa kupewa nafasi katika shule wasome, na pia wasichana, watoto wasichana pia wako na hiyo talanta. Mimi ningependa kushukuru kwanza God kwa mbali ametutoa. Kuwin si rahisi. Hadi ukishinda bao 10 bado ni point moja, si ndio? Na ukifunga moja bado ni point 3 hiyo, si ndio? Majamaa, so mimi nasema tu shukran kwa nyinyi wote kwa kujitokezea. Atem mwambie shukran sana, si ndio? Huko wanajiunga West Pokot hakuna mpira. But mpira iko. Wanasemanga this is the land of hidden treasure. So I was one of here, so my prayers is like maybe one of the days 2-3 guys waende wakuja wafanye nimefanya pia. Tutikane na icio tukirongoreria ciĩgiĩ mbĩtĩka cia macukuru, na nĩ atĩ ahotani a mbĩtĩka cia championship under 20 ahotani Joylin Jerotich ũndũ ũmwe na Fanuel Kipkosgei nĩ matanyĩtwo gũgĩkorwo makĩnyita itemi harĩ mbĩtĩka kana hĩtahĩtano ya macukuru nĩyo World School Cross Country mwena wa Ngong Race kana Ngong Race Course mũthĩ wa kiumia. Ngucanio ĩno ĩgucĩrĩirie mbeũ njĩthĩ kũrĩa airĩtu na anake meyandĩkithĩtie makĩgayanio na ikundi ngũrani arĩ nĩ gĩkundi kĩa athaki a ũkũrũ wa mĩaka 10 kana thĩ wa ũkũrũ wa mĩaka